Karbi Anglong Youth Association la penangkan kese mati Halloween ka chali dam ari so tum kese kala puta ka chesong asai kedeng pon. Cinthong constituency ke parlo long eloboi het senararong along PMA wipen keron pon hem patang tede. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non birtang ton penar juponik tha Langdame donatum government pen rong aso tum fan kaponong pi PMA scheme pen keron pon hem so non pon da patang tedet ki mahumi me rong aso atum stami arwi pen jog nang jipu government atum stami matha si PMA scheme pen rong aso atum pan hem so ponong pi pon lo lasun thak thak se Cinthong constituency ke parlo long eloboi het senar arong along stami mekring tipi amen pen government pen panong pi pon lo stami non pon ta labang so ahem so ke kim pi patang pi pedarlo labang so ahem so ke longdon ke PMA scheme 2017-18 anikana scheme si longdon pusi pherang ke angno nang chathandon tangte gopia the gopia joksi labang so mekring tipi amen pen ke longdon ahem so patang pi pedadma ili tum pherang ke pen karju alam the arju pon sina Piarong itu ha. Senarong. Ante labang so ahem pi lo manang. Ahem pi lo ni buke. Nang limen pentong labang so ahem ke lo. Nilimen pa nilime kring tipi. Kaya ni bicara sa sing sena. Ante labang so ahem ke komentu arni pensi ke kim pangceng ilo. Kiki ma pangceng ke ning kan sirai beng dulu. Ake non hala la sa poisa bang ta long le lang po marketing kan kon the tang kon the ke la simen la ke la hap hajara nam ta pilo da gam abang ang poisa nang kipe de tang ke mat patang te patang oi ke dam bom he ni tum ke Ante labang so a kontraktor men nang ni penjin. Ahem iki ma ba. to mane ke hala na thon e persi semen bar sa aron sing sena pola si na ke ni nang thon le he Ante la nang limen pensi passbook long poisa nang loji labang so passbook long. Kena ante nang limit hang tong tang kacu ulai dun ma mate bang. Nilimit kali hala passbook bang ka prang kongres wa poisa ba ulai dat lo ni di passbook chok ti lo ni di te passbook bang si ka ulai i ama ka ni ti si ka poisa ka ulai dan ka ulai pen ka khro hala kram suwak ri deng sidu po jal he kram suwak thi lot lo yo no na bang he kram suwak thi lot po lo han an tan patang te de Te patang oi pu bom lo mana. bom lo okay patang po ja se ta kram suwak hala poisa tang ka ji itu bacing wai lang pa mi se ji itu wang te nang hang po po nang hang si de Ante non labang so hem ke aprang ke niok pa hin adu pusi pulon labang ke nang tum yong me no chu salam salam. aprang ba he alang tumbang nang selam le he ma ka anung jok bang ko so kom ning hang et hat long le ta do ne pina ka pi bang se ben beng che nam si ala ni lo sa ko ka bonai ku Ka labang so hem ke kim kan te sang pi harlong ko pine bang kan te lang tum tang wan ma nal tum ben tang pi dang. har long ni mi thang sa che theng ala ni te poisa ba ala passbook hem tumbang suri kep na che suri sir kep ang chuki det yo ala sa nam che pa play ni tu thang lo sa lo si ma sa long nam man hala sa hajarat ni te pa play det le kata ke anta long le ke hala ni tu pa play lir lo sa hem tang nang pe ja ni tu man Tapi ni yang nang patang pi dang. tapi ni tum te pacing kan tek tik hem do thai we lai rumah si tidak nak hem petang da prang pun ada tang te ke la salam mang le yo Chitini paikre for New West Karbi Anglong Hamren Haithia long Karbi Anglong Youth Association mate thihek pen kaya la pen Halloween ga chali dam ari so tum chingrum si kedam tang chitini pai player ni central government la pen asang government la pen song trok resim kang tang ko da song atom pen lamdon ka chatok pon
labang so pu thak ning kang sam si chepa klang si reng bong homa komlin pen armu che yeng pon si hamren hai thi barim ru samson sing intia komlin na thengno along mai do pon kacha song amai long jasmet pen article 244 ya puthak CRDP pon Silong KSA Amos Rohang General Secretary Tezpur KSA Bika Killing President Joyce Timung former VP Jagvejaran former Office Secretary Kamaluchan Senar former AGS Sanjoy Teran former AGS Longkamar Tiso Central University Punjab Lapen Penangan Lo Charlie Ariso Tumche Tongdun Hamren Pen Birson Ronghang Loti KIMI News Karbiang Long Karbiang Long, I reprimand the peace accord which has been resolved on 4th of September. Without further ado, we, including all the organization, we are going to file an PIL for the sake of 6th schedule which have been deteriorated. Lasi nilipini nalitum angno kapiklang yiba alap puhelo Karbiang Long Youth Association lapen angta na KSA Shillong Tezpur Guwahati Nagaon Hojai pen kachetong tumpen nilitum dak Karbiang Long aparman 6 schedule bolodang te reservation awelo pu labang so aputhak a 6 schedule kitab chotan pen ilitum man kedo atuliram ronghak CM akitab cibitan pen ke chokchi por he pen akam claim nang ji pusi nili social activist and political activist West Karbiang Long pen pini social media print media electric media lapen irrespective Karbiang Long live cut news lapen Karbiang Long today atumapan kapiklang jike close 2.3 open seat for all aputhake nilitum social atum tam society atum tamen nang che drone dekhe ko alam the pensi lamang so nalitumang no along lam than piklar daklok very interesting la CM tuliram rong hang mate kaprek la so piece accord long chok bu kache kroi dun arada tuman he di la bang so piece accord ko opos tumana pan ke jai ka tharan arje theklong le pin amuni thansi tambe jai ka thar tum munit lo pusi koi lok yi la pen ke komare 24 plus tum long ben sila tum ke hala tum men chirap lok si lo pusi koi sita la kali ni tum da Karbiang Long Youth Association ke la ke amuka 24 plus tum le mo comment mang humang ha pen kroi det amuka jai ka thar tum le kroi det pusita men ni tum Karbiang Long Youth Association pen ke la bang so puthake chok chesi jong lo la si mo ke bang jilang sia chok che jong thibi all has been shared about the peace accord, with their flaws, and the peace accord with their comic clauses. But of all the comic clauses, the most laughable of all of them, and the most detrimental to the fabric of 6th schedule, is the 2.3 clause. We can never give our concurrence to this. We will never yield to the clauses that has been put there, rather straightforwardly or indirectly. But this is an outright attack on the fabric of 6th schedule. And since the Karbiang Long Autonomous District Council, and not just this council, all of the councils that have been set up by 6th schedule, it is an overarching insult, especially to Karbiang Long and its 6th schedule, and to the 6th schedule, by which all the autonomous councils in Assam and out of Assam. So never are we going to yield or accept, but we will continue to express our grief. We will continue to express our dissent as a Karbiang Long Youth Association, and not just Karbiang Long Autonomous Youth Association. We have
students here that are out of any association, and we also have football clubs here, Shining Star United FC, and all of us put together, we will continue to come again and again. So this is a message that we clearly convey without any abstruseness. Nia birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbiang lo Kardom.